Kat nang jan kisngi na kebenta banjit themai KMDC Shakha Sales Autonomous District Council KHDC bat kumju Shakha Jaintia Hills Autonomous District Council KHDC lengba ka election ka banlong hakar poi tarik rumphang arjar pusan ka jingya mare ki kertong ni kiseng san hima bat ki kertong klemseng haki constituency bo per ban pensngu thu ikinong rem bat ban pan jingkersan ki paiba haka janmit ka khat pratrik ramphang arjar pusan lala ban sakhi boba Desmond KL Maulong kertong ka United Democratic Party UDP nanong thamai constituency ulapen long ya ka jelang bakhadu ban pan jingkersan ni paiba hanong siliang hakani ka janmit nalor kertong le don lang Dr. Jimino Mautho General Secretary ka party kinong kit kam ba khmat ka party nalor kiwe haba pan jingkersan ni paiba nalor kimat ki bahakman uba Desmond ulong bo unbudien ban trekam ya ka anti defection law ha council bat banyada na ki MDC ki bakanthi na ka wei ka seng sha ka wei pan nalor ka tawlo ongru bo unthit ki paiba da ka chinge om da ka pisa bat undon rengkat ba ki paiba la ha ka jingsong bha ni jingsosi kaya mathong ka bagila pelai ha ka bai dai ba ka party la ni ka manifesto bana kalian ka jonga tarang play wibet ba lingba ka jingkersan iway ba iway inong siyang ito kanina siyang nang tumay constituency balada nga siya ajit komuniyo kumukor bariti kumagyong laniw MDC kakamrong ka jama kanay bangan net ban budin ban pentrikam ikinikian kiay kibadan lupa hapo ka des council arli kibenda kibana kalian ka jama kakwa ban budin kakwa ban pentrikam ho ya kani kapaningkong kung pangila penpa hakani ka manifesto ko chungi kani ka takaan ke tiap seng lani ka anti defection law ban yada ikini ki MDC kendria kenti dikper na ko dikper so dikper kajing kalian uniform ko chungi ha ka sisni arni lai uniform kani ka wei ka ba lapan ijdi ka lapan inya ano teng-teng paiba banik habut bagi teng-teng la poi puru bagi ông ba ha MDC election yang putri asyo banik habut nomor boleh nomor kamdon kanega an kendi absai kamdon kanega anti defection law dan schedule kapan putri kam apa ka das council na kalian ka jongi ko parti UDP kamat thong baning kong tam kai ka ba ladon kam ke kenti ban putri kam kanega an kanega ta anti defection law bat hakane nginyoi sipun ba kecik kala bat kecik skam jonga isi nomor haki sidang di padam haki sidang ni ko ma atli lai kecik isi ki bami bat ko ma lapiri ateng doi pelok jonga ujuang ba tekpen apa yang di council ya ka isi jonga di council ka skam ka isi jonga do nasional mulai banika isi jonga di council kai long ka jike pen ka perija purom tek yang i pai ba ki basngam Kapar, hari ini yang di jonga, haki Kishnong kitau, nama hari ke MDC election, Kishnong kipawan, hari ini apa ka, nom semai ke jongi, niyoi ke bandar teng Kishnong kepalahaya tam, kaumpling kepalahaya, kanongra Kishnong kepalahaya, bat kanong semai borokoi, kepalahap lang berkala, berkadensya konstitusi kepalahaya tam, pada ke MDC election. Tiada lagi yang nanti, habang arung yang rumsam mai kendo kipaiba kipala samla, kikilinga kau ini kiling Pak Desmond ada pisa ajit kum MDC KI kakamram kajongpi ban pek ikikun samla ki jongi namar kum bagilong menta ki kun samla ki jongi kilong sakma namar ba kimdon yang takam kajam kopin kaubiang kawi kabanga le ya kawi ka kam kaba nakwa ban pensyak ban penpa ban persno hakmat jongi ban ong kum dia nakaliang kajonga ladang syajit biang syajit kum MDC hapo des council kamdate ye kamdane kata kabenta pengirap kam ikikut samla gi jongi henre kei ka bangala banle kei ka banga kan persang ban play alat kelimpi ikut samla jongi kare ka banga trade idone ka trade ande des council banling ba kare ka trading license ila ban yarap ban kentio ikut samla gi jongi bakin yang ngalai jongi kijat in perking ya jingai license ikiwei ba ki bomdai ki try cela ki bomdai ki try mulut nakaliang Dr. Jimino Mautho ulong ba nadu usnam arja khatlai kabaulai le ya election uba Desmond ulai don rengkat bat u bat hadu menta udang ye ne bat ke parti ubalong ru kum kanuksa ke babha samla Desmond Maulong ladan hakene ke parti ke jongi nadu usnam arja khatlai ketika sien ke paningkong bayo ban theput Agak terkepor
ngayakun niya kanega MLA election ng nila nung Tamay constituency. Kanega sin kamaningkong mayo ban tempot. Banala yo aru ya kading job. Ako kapor ang rajar katlay. Banala yo ban syakri ya kanega constituency santili kisdem. Kaya kabasuntunan kalong. Bau niyo samla Desmond Maulong. Nado kasnem kamaningkong mayo ban tempot. Hado mentau dang ne hakane ka party ke jongi. Wei ne hakane syakri. Hakane ka party ke jongi. Batai ke jing Tracy Tom ke jongi. Ke jing yai ne ke jongi hakane ka party. Ban mangi kum ka party rung la ibet. Bom long kum tau secretary jong ka UDP nong Tamai circle. Ban hadin kata ilabat ru kum secretary jong ka UDP youth wing. Jong ka Sorsolong Barokaway. Batkam kota anda. Gajing ya ini. Gajing rem mensim. Gajing scam makanong rem gajong i. Mentai la patru. Kumu join secretary. Jong ka UDP youth wing Hakajala Meghalaya Barokaway. Degay ka mga itunan kalong ba. Gajing long scam. Hakajing mut gajing berkat jong uniw samla. Ubang isay menta manyakun ni kanika election. Abang pipet menta hakabay day patkasan pertay. Abang pipet kajing long kajing man. Hakana kajala, hakana kali jat penriyo kajongi. Ni kajing ki, jong kinong elam kijongi. Laki day ki MLA, laki day ki MDC, laki day kinong elam na kikanhon ki paper. Kikanti na kaway ka party, siya kaway ka party. Kikanti na kaway ka seng, siya kaway ka seng. Banmanta ngi bagikanti ru na kaway ka constituency, siya kaway ka constituency. Ato pinsan niya, yakom kini, kita kinong yalam, kibongdan kata kanong rim. Kibaki na kaway ka party, siya kaway ka party. Na kaway ka constituency, siya kaway ka constituency. Kapahang ni pa, Pi, ya kenuksa ke babha, jom niu samla, bangas ko ba, udon kador, hau, agabay day, bat kata kalong beriu, man beriu, kalong renyang, kaman renyang, bat kaperkat, kaperkan, kabadon hu niu samla. Uyang scammer dong rem, bat kani kadai kaba itenat, bamapi kum kesnong, nong siliang ru, ngatrai pidon kajing sau sarong, na kamantao ni Usamla. Ako ba iday ba't ka nag-MDC election? Nasukwa, banpan kan mau yung pipad pa. Baya ka ganong Tamay constituency. Lami kmat, labon snam. Na bahe latip lang karkongor. Bahe latip lang karkongor. Lami kmat ya ka ka constituency. Lakum basaw lani santam. Ba't kipad pa nong snong? Jom kani kanong Tamay constituency kila ay. Ya kajib kersyan kabapura. Yaw ni rangma. Namar udon kajing mut kabaskem hau. Udon kata kamansim. Ban ay kajing syakri yapi kipad pa jom kanong Tamay constituency. Ban nga ito yapi gaway. Banakaliam na jonga. Nalaya syong badi menbay ng dan na kinagasla pertay. Nalaya syong nalaya keren badi. Hakabay day. Bat kanagajing syakri pajpa. Bat nakaliang na jongi. Kung kinong yalam jo ka party ladon kanagajing snow. Haka to ka por pangiyong katpadang don ibahe latip lang. Mangi nakaliang jo ka party ru. Ngin ay kajing kersyan di hake MDC election. Di Henry. Play try kan rat lo simno ibahe latip lang na kanigasla pertay bat kalabu ya kani ka constituency kajongi hakajing teli risodon bok pada kani kinti ka babanta hadien kajing selok nakalian jongi kum ka party kirang ba kilong kami kisamla hadien magimay thir imay tay ba kami kekerteng jong uniu samla Desmond Maulong isodon bok sibon bau niu samla Desmond Maulong
Unod ban mi syakmat ban aireng hakane ke MDC election ke pamanta. Keplaya pi Shibun sama Desmond Maulong mengikirman scam bakajing long kecok pi kecing scam kecing mod kecing perkat kecok pi kecing scam ke nongrem kecok pi bat kata kaman sim bapi kuat ban syakri yu papa tang jong nani ke konstituensi mereka ri ke jat penreu barok away. Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam mengibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bada ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.